Mancing mania mantap. Mancing mania mantap. Apa namanya sih? Kurang banyak. Kurang banyak. Gue cakap-cakap banyak banyak nih. Nah wes. Tambah gue sidik. Ya. Iya. Kapal. Net. Makanannya cukup banget. Guys, Oh. guys, Pak. Guys, Dah. sudah selesai. Oh bunda. Dan cukup. Ikan berontak. Rontok. Wah, ternyata dapat ikan gede. Angkat. Wes, tuh gede lumayan. Kene oh. Lumayan. Kesinan lagi. Wes, cukup. Oke guys, alhamdulillah. Ucul guys. Ucul. Ayo untuk pancingan Ya, ya. 9 menit ya. alhamdulillah. Mungkin rata-rata patang Udah gede ya mbak? Oleh pira, Bing? Di papat. Terus teman kita tidak punya sisan. Oh, lupa. Wih, Ya. guys kayak guntingnya. Oh iya lupa guys. Oke, kembali. Gak apa balasannya. Apot banget. Mantap. Balasannya gak apa sih? Jadi kita sih gak apa. Wih, lur, aduh, lumayan, oke. Ada pernah 5 kilo anget. Oke, balik. Kita pulang guys. Selamat sore. Sampai berjumpa lagi. See you next time. Da 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 da.